بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب. Mahuli mga tuan, yari na isab kita niyo haruman ini, gumanap sin pangadjian taniyo, amin kawiaksahan taniyo pangadjian bunga sin pag-iman. Hari na mo pa ikatukbalim pangadjian nyadto. Tumukbal kami sin sa salam-salaman. Ha mga anak apo na mo hatiranan. Amuin katan masakop abutan sin pagpamahalayak ini. Tukbal na mo kaniyong salam kasila sa halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga anak apo, kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, miabot takitan niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Amuna im mga tao mala sa hapang daig. Imbunga sin pag-iman be tahalom sin ayat. Iban hadis sin junjungan tanu alaihi salatu wassalam, malasa sila hapang daig nila. Maita sila malasa hapang daig nila, bukun kal na aun pihong nila. Sumakawa hambuk dahin sabab. Yung sabab niya, bunga sim pag-iman nila, karena diaak sila si mahasut si mahatinggi. Hipaparayaw kanila in pangdaig nila. Kataan kanabihan iban karasulan, naraak sin Allah Ta'ala tiap-tiap kauman, kahinapusan naraak si mahasut si mahatinggi saplag junjungan tani alayhi salatu wassalam in hukuman niya wajib hipapala sa katu sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangdaig. Sabda sin junjungan tani alayhi salatu wassalam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في حديث متفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Sabda sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, hisiw-siw sadya. Yung makna sinisiw-siw sadya, usog iban babay. Ma asbata, hisiw-siw sadya, inna mamarat sayamattan, pamarat saya kabayaan sinallahu ta'ala iagad nila na aun kawajiban kanila. Aun subay hinangun nila. Tudyo pa jantung nila, atay nila. Tudyo pa rila nila, pagsuara nila. Tudyo pa pito ang gauta baran nila, pag ang gauta nila. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Papagmaltabatan sinallahu ta'ala himpang daig niya. Bialikan na isab sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir hisiw-siw in sa bundal-bundal. Nagpaparat saya hakatunggal sinallahu subhanahu wa ta'ala. Harupun imanunun. Lagi piyagparat sayahan niya sinaun adlaw. Taikuran nin adlaw dunya. Sabab bukul ini paghulaan. Piyagpaparat sayahan nin adlaw akhirat. Aun sulga, aun nalka. Kaya hagad niya, inda akan sinallahu ta'ala rin diya dunya. Tiyang kisan niya inleangan si mahasot si mahating ida diya dunya. Palyakul khairan. Magkabtangan sadya siya marayaw. Ilan nasi jami'an pakataan manusia aula na impang daig niya. Aturayan tuan amuan impahati rin ang mahasot si mahatinggi biuklas kato taning piya mahalayak kato taning sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Ba't supaya di magtunggakali. Amuyad to mga tuwan. Ay kamamissara mami. Wa qulu linnasi husna. Ini pamumu. Ini pagilalaungan mo. Pakatahan manusia sa plag. Husna, amo sadyay marayaw rin nga Tuhan. Ang paindeng kato, wayron marayaw. Dahil nga sababihan, bang tanyuri paglapal, hindi nga Tuhan. Sinamurad timbunal, impiag lapal na to. Wayron bunal. Pang naturi paghilalao nga ni pagkabtangan indang hatuhan piya sampay sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Wayron bunal kabtangan sinta. Nariha di sini. Immat tanda beriman. Piya parat saya sinjantung niya. Piya kakahakaran sinatay niya. Piag suara sindila niya. Piag anggautan, simpito anggauta baran niya. Na tuan, imbungan niya. In resulta niya. Ini kabdang niya, pakatan mahadjana,
labi aula hakuliling niya nara niya nagdaig, nara niya nagkulibubong, palyakul khairan, ini pamung musadya hikarayaw kaniya riha dunya labi aula hikarayaw kaniya hadlaw akhirat. Bangway na hikaparisara bihadto, bangwayroon na hikapaghilalaungan bihadto indayaw, palyasmut aw liaskut, marayawin naghundong siya. Maita, sabab ada kalaing kabtangan niya rumagbus puting, ada kalaing kabtangan niya rumagbus takabur. Ginisan na yung lupa, ginisan na yung patta, sing kabtangan niya. Amuyad to mga tuwan. Imbeta sinjunjungan taniwalay salatu wassalam hadis niya. Sumuno, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyuhsin jarahu. Hisiu-siu immatan, namamarat saya katunggal sintuhan, namamarat saya harukun iman unum, aula-aula natud, pia parat saya niya in manaikud siya rin dunya, umalup siya pahadarat sinallahu ta'ala. In honorable kaniya, amin honorable beta sintuhan. Bukunin honorable kaniya, amin honorable beta sintaw ibang tao. Nahisiw tuan. Suway honorable halawm sinatay mo. Palyukrim jarahu, palyuksin jarahu, amuna innaramu nagdaig. Dahil nga sababian mga tuan. Beta sinabuk hadis. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Wallahi la yu'min. Nakatubi alikan. Wallahi la yu'min. Qila ya Rasulullah, man la yu'min? Ya Rasulullah, hisim pagyanun mo wala na marat saya. Hisim pagbaita mo, simapakaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala na hinang pabariman. Hisiyon na siya. Hinda siyo yan. Allazi la ya'man jaruhu bawaikahu. Impagyanun kulong niya, laung sindundungan alayhi salatu wassalam, jawab pangasu. Hisinta wala panahinang bariman, nakatubialikan, amunay mga tao, ingkulibubong nila, ingkuliling nila, impangdaig nila, di nila mapahayang. Bawaikahu, daing hamangi. Sila'y nakaingat simangi. Sila'y nakaingat sing kasusahan. Sakani, panglirunan nila yung pangdaig nila. Imbihad turagbus, wala doon yung pag-iman. Siya pahan sindundungan tani alayhi salatu wassalam, bukun bariman in tawyad to. Bang pagsipukan niya, in pangdaig niya, singkangian, singkapirigluhan, la ya'man jaruhu bawaikahu.
Di niya mapahayam. Di niya waitaan yung pangdaig niya. Singkangian. Singkapirigluhan. Taniyo mga tuwan. Tayo nga sa babyan. Nakapangasubo yung mga sahabat para Rasulullah. Yung pangasubo nila, ya Rasulullah. Ma haqquna ala jarina. Haqqul jar. Unuin hak. Mga subo kami. Unuin kapatut. Sinpang daig na mo kamo. Wala nila napia nga subo. Unuin kapatut nila mari kamo. Sabi na ito kagunahan. Sa impia nga subo nila. Unu Rasulullah. Ing kapatut na mo. Papang daig na mo. Pagkayan bihan biyayta mo, piyawayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya sampay mo marika mo, hinipangasuuna mo. Uno'y hak na mo, uno'y kapatut na mo, tudyo papangdaig na mo. Balikan taniyo, wala nila piyangasubo, uno'y sabin hak nila marika mo. Natayungan na ito mga ito. Bangin naramo nagpangdaig. Kampung mo. Tuin hakdo. Isa, dua, tu. Tuin kapatut do. Kapatut in siya kampung mo. Hikarwa kapatut in siya pangdaig mo. Hikatu kapatut in kamuhang kaarama. Yan yung kapatut sin pangdaig. Bang kampung mo naramo nagpangdaig, tuwin taod niya. Bangin naramo nagpangdaig, bukun mo kampung sa kawahan kaarama kamo, dua isab. Hak pangdaig, iwan kapatut ang kaarama. Hini ka to, mga tuwan, inara mo magpangdaig, bukun mo kampung, bukun mo ang kaarama, sa sali kamu tao. Anak kapo kamu sina Adam. Aung kapatut, aun hamu, hakul jar. Kapatut sin pangdaig. Nah. In nasabbut tu yadto. In number 1, 2 in taud. In number 2, hikaruwarwa in taud. Ini katu hambuk dan taud. Kaya nga suunay sab si mga sahabat na Rasulullah. Imma nga sila tutumpukan yadto. Uno in kapatut hinangun namo kanila. Aturayan to ano. Na ininiri na ito'y pagpangasubo. Dahil nga sa babyan, mataw problema pang daig. Dahil nga sa babyan, tiyo-tiyo na rin kato, tanong pag-ibadat marayaw pang daig. Na, yung pangasubo, ya Rasulullah, pagkakihatihan na mo na yung 2 darajat, ingatun na mo, unin hinang kaya wajiban na mo, maun patutumpukan dito. Inamuk tumpuk tu, inakaruarwa, inikatu hambu, uno inhinangun na mo kanila. Nah, itong kautuan. Ija sa'alaka, pa'ating. Bang siya mga buskay mo, dihili.
Nangabos kay mo. Kulang kabos siya, kay mo naon. Dihili. Sa mabinaaraman na to, dinut taawon, dinut takapon, dinut takamon, dinut tarabot. Agama, magtulong tabang. Aw ni kapanawang mo, aw niya to isab tatabangon. Aw ni panugpat mo, aw niya to subay sugpaton. Aw ni pagbubutok mo, aw niya to subay butukon. Turayan tuan. Ngawang mo na hinangin niya ito mga tuwan. Ibadat sa lago-lago. Bukon sila'y mamayad kay mo, bukon kampong nila, bukon isiusuring kanila, bukon pamarintahamasan nila, imamayad kay mo yung tumungbas Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ka na nagbayta kay mo Tuhan. Nabang parinten nagbayta kay mo nakalukalugad ka. Inallahu subhanahu wa ta'ala. Hakuti ka iagad mo imbayta niya. Tungbasan kau riha dunya. Tungbasan kau adlaw akhirat. Pasanyangun kau riha dunya. Aula na pasanyangun kau adlaw kana-kana. Tayan tuan. Bang nangabus kay mo, sabab kulang kabus kanya joko pa na. Hak ni harun kay mo. Hawak to timukbal kau kanya, ay mo na sabuta si bahatin. Konsum ko ni say sablong niya, bang ako yung kasigpitan na ikaw isab, ayaw na. Jukop na, ingat mo na, in kawajiban mo, in hak ni harun kay mo. Na ikarwa. Ija istakradak. Apabila umutang kay mo, sabab aun suku mo manjari kautangan, na pautang na siya. Impag-utang, bukong biya simpag-utang di. Pautang nga siya, tabang nga siya. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, man zalladhi yukridu Allah kardan hasana, fayudha'ifahu lahu, walahu ajrun karim. Walahu ajrun azim. Paman si mahasut si mahatinggi, hisiureng ha mga ipon ko. Umutangin Tuhan nila kanila. Alam mo, grabe pa karayaw, may Tuhan mangutang ka ako. Nasa kaliningat na to, kita niwa dyan mag-utang tao. In Tuhan mangutang ka to, di kita ni mabaya. Di magkarunahanin Tuhan uno karayawan. Kita ay magkarunahan karayawan. Nabiya din yung nagbus niya. Hinangasad niya yung kabayaan sin Tuhan. Taga utang kay min Tuhan, mamayad. Bayaran kau sulwa. Nasakali, taunin mataud utang. Taga utangin tau hatau, taga utangin tau patuhan. Inutang sin tau patau rin niya nakarosan bayaran. Na inutang niya patuhan. Turayan Tuhan. Hiyad to. Bang umutang kay mo. Ang paaon da ay ikaw mag-ianway. Maita. Hati-hatiap dumi banadlaw. Aunda akun sintuhan malaikat. Manghindua
Duaahan nin tao marayaw, duaahan niya rin tao mangi. Uy. Nabiya din tuanin dua asin malaikat hataw marayaw. Allahumma ati mumpikan halafa. Madtu im malaikat dia aksin Allah Ta'ala patau mangdirihil. Madtu patau mananabang. Madtu patau magsasarak ka. Madtu patau pagnanapak ka. Hari kaingatan sintaw yaw. Duaahan siya. Indua si malaikat kat Allahumma o Tuhan ko mangayok kami kayo. Di maglaging malaikat pangayo kanila sa ikaw impiyangayuan. Sugmarayaw. Naunin pangayo si malaikat. Allahumma ti mumpikan halafa. O Tuhan ko, amin ipon mo yaon. Bukun kuriput. Bukun kuriputin atay niya. Bukun kuriputin lima niya. Bukun kuriputin pangdungog niya. Bukun kuriputin pangita niya. Bukun da kuriputin busa niya. Way kuriput ka niya. Inpiang dihil niya ganti. Impian na bang niya ganti. Way bihanda yaw. Bukun tao hindi mo Indua asin tau aun waktu tay maun sintuhan. Ada pun indua asin malaikat tay makata. Japat usog marayaw in mga tao. Nagpautang patuhan. Nanawang at pagkahiniya. Nanawang at pangdaig niya. Nanawang at barhajat. Allahumma ti mumpikan halafa. Bangkaw nakapagmurahang ibo. Wala tuan na ganti anda. Giagantian pa. Tiutong basan pa. Subhanallah. Sa kaliri ko mawaya simpihan. Na. Indua ay sab sinabok malaikat. Madto patao kuripot. Kuriputin busa, kuriputin uyong, kuriputin pangdungog, kuriputin pangatayang, kuriput katanda. Naong simbata bihon stainless. Duaan da siya si malaikat. Sa tayo gini, wangunin dua. Allahumma, o Tuhan nam, isin na ngayon, malaikat. Allahumma ti mumsikan talaba. O Tuhan nam, mangayo kami kayo. Amin ipon mo yaon kuriput. Tilo pa na insin niya. Yaon da insin niya sa way na pahala, wayroon na barakat. Dahil nga sa mabiyan, insin niyang kamilyon, di niya ka na naman, yung pangati ni mga pisita sadya. Sa mabuhay barakat. Aturayan to. Yung pangatod niya mo kunsin, pisita, hang kamilyon. Wala na kapag napakahatiranan kabayaan sin Allah Ta'ala. Sabab natitilo pinakal, natitilo pinatay. Ya subhanallah. Namura-murahan mga tuan, dito kita ni harwa apanagnaan. Ang paindua ay karwa ini. Indua si malaikat, o Tuhan na mo, iigan na yung barakat asin niya. Iigan na yung barakat nikmat dihil mo. Wayroon barakat. Ampari kita niyo maingat maghinang barakat. Ba't bang kita niyo maingat maghinang na kita niyo kaniya-kaniya. Sa kalituan, nakamataod na tiyali sintaw, nakamataod na himinang salakanin tao, di na makahinang. Hiyad to mga tuwan. Hakit to simpang daig. Hika to.
wa ijasta'anaka. Apabila mangayo kay mo tawang-tawanga, tawanga pikilan, tawanga sangsa, yung kita niyo biyaon, yung pagtawang na to amura kumani, sipti bulong. Tawangun mulong na sangsa, di da ka tumtumun. Sa bang mutiawang sinsin, sambil miya matay, tak tumtumun da ka. Magpataray no plong na tawuhi. Magtaray no sin tawuhi, nakita nila siya niya, nagkakamasita sagnat. Kaawilom na, bihan na tulong niya. Amok tarap pukul, kamasita sagnat. Pagsarak ka na to, sabab, tiya kainop kulong na. Nagkaharad at kainop, tadi pagkahararan. Ingkalam, insulat, si mahasud, si mahating di mong kanil. Turayan to. Hak. Kawajiban mong kanil. Uno patuang. Pahita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagdihili siya hadiah. Mga dapat adlaw-adlaw. Bang di na makaminsan radyang kapito. Bang di harwa haylaya haji haylaya puasa. Pagdihili siya yan. Maita, makananam siya. Ini kau malasa kanya. Bang siya kiaratungan musibah. Ay kau mang dungog-dungog. Ay kau mangita-ngita sa jasa kadto. Kitaon mo unim matawang. Ito yan doon. Amo yan yung magpangday. Mataod mga tuwan. Dahil nga sa mabiyan mga tuwan, aun kissa, biyay ta katutan nyo, hatungod sin parakalain. Habya na hainin, kahantang, sin magpangdaig, nakapamungin ang bukusog para sulungan. Nakasumbungin ang bukusog. Pajunjungan taniwalay salatu wassalam. Ya Rasulallah, innana ma'a bani pulan. Akrabuhum ilayna jiwara. Hing kami napupun kami hakauman pulan. Ikuan. Nagsusuok-suok yung pamaybay na mo. Sumakawa, ya Rasulallah, asadduhum ilayya adan. Asadduhum ilayya su'an. Sumakawa, ya Rasulullah, nakalando, ingi kasuddahan kamo simpang daig na mo. Yung pangasubo na mo, unuin hinangon na mo, hapang daig na mo, mangi kasuddahan. Asaddum ilayna adhan wa su'a. Mangi kasuddahan ka mo, yung pangdaig na mo. Hingi kasuddahan na patunindahan. Di kami palabayon. Ingi kasuddahan pagpamugitan, inigadbay na mo. Inigadaad na mo, pagpanghian pa. Ingi kasuddahan palibuton kami pakanlayo, sinaun niya un masuo. Naun o ininangon na mo.
Hinahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam piatag na yung mga taumaas si mga sahabat. Ya Abu Bakar, ya Umar, hinagin niya. Daitay niyo madto pa masjid. Inta. Daitay niyo madto pa taro. Daitay niyo madto pa crowd. Uni ni baita. Amin pangasubusin taon. Daitay niyo. Jawab pangasubusin taon ini. Naunin jawab. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Baitain. Di muntul in iman sin ipun, sinabuk ipun. Sehingga muntul yung pangatayan niya. Wala yastaqima qalbuhu, di daisab muntulin atay niya hatta yastaqima lisanuhu, sehingga di muntul inilalaungan niya. Jadi nga sabi ito, ingin niya kasudahan din atay niya, liabtik sindila niya. Ang panabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata. Di makasudsul ka. Hindi makasudsul ka. Allazi la ya'man jaruhu bawaika. Amun tao mangi kasudahan hapang daig niya. Ingin niya kasudahan na biya na simbiyayta ito. Aun lalabayan masuok pakantun pakanlayo. Aun pamumukitan basura yung pamukitan niya uno. Yaon na yung katan. Tanyo mga katawtay mo. Ang pananaghadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam magkaibanan hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ji jarahu. Hisiu simmatan. Namamarat saya siapa Tuhan? Iwan piaparat saya niya simmanaikod siya tuddi hadunya ini. Hirin ng kakaya-kayaan niya rihadunya umalup siya pa hukuman kabayaan si Tuhan. Ayaw siya magpasakit. Hapang daig niya. Pasakit hapangatod, pasakit hapangatayan, hauno-uno na awal na pagpasakit ayaw. Fala yakhafu jar. Ayaw niya bukaon. Impang daig niya. Ayaw niya pasusahon impang daig niya. Aturayan mga tuwan. Kaya sa babiyan beta dito, nanawag-tawag man ni mga kibaru sahaba, kaya baitaan sila. Indayaw simpagpangdaig. Ingkahalan simpagpangdaig. Pagpangdaig, suway magtulong tabang. May taamun tao masuok kayo mo. Turayan tuan. Baita ini. Pagbaita, ingkatan ini. Masuok, ibang malayo, pandaig mura. Subay mo kalasahan. At turayan tuan. Na, Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawati. Hambuk masin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagbaita siya tao. In waktu ini pagsadya kamu magjihad.
In kabiaksahan, piun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kabiaksahan, kaingatan na sintawang isyong makad. Aw nagbuluntir ang muktao. Law na Rasulullah makad ako. Nah, inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam di manjari maka ada parakala ini. Hikaisa kati urahim namumugto pagkasilasa. Akun liwaliday di maingat magina imam magaba. Manjari maka ada parakala ini. Iwan di manjari makad intau mangi kasuddahan na pangdaig niya. Uy, namay tayong tuyad turi manjari makad. Kiyukuntaranin Tuhan. Indahon mag-atuwa nga paggiharan kuntarasin Tuhan. In magparaog Tuhan bukun tao. Biya din karaog sinyaon miya makading kuntarasin Tuhan. Imita siya ninang kuntarasin Tuhan. Mangi siya magpangdaig. Kaastulang sin Tuhan. Mangi siya mag-inaama, kaastulang sin Tuhan. Biubugto na yung pagkasilasan niya, pakampung niya, kaastulang sin Tuhan. Sa kalimakad siya, di man jari makad. Naturayan Tuhan. Matalain tatawangan sin Tuhan. Sa babiyaon nakakading kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tenga sabihan mga tuan, kilahon na timbaran na to. Uno kita ini. Kaya astulan sin tao, atau kaya astulan sin Tuhan, atau kaya astulan sin malaikat, atau siunin mastul kato. Imbar iman, way maastul kanila. Way karugalan nila. Way karugalan nila ria dunya. Maita. Sa babangaong karugalan, pakantian lasa. Hintaw nagpupuasa mga undumugal kay mo baitaan mo lang mo, puasa ako. Sa muhay at tuwing kataan, magkawalong ibadat. Sa sambahayang ako. Long mo, naghahadji ako. Sa kalito, di makapamungin tawliat. Ni kapamung way piag pangkat, yung pangkat na mo iniri pagkarapatan. Turayan to. Nah. Amo timbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala piaga din tawiyad to sabab kimukuntara siya pa Allah Ta'ala. Inapagdiharan, inatuwang nila sa turo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, paman sin Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bangin panaw niyo yan. Iagad niyo kabayaan sin Tuhan. Miagad kamuha kabayaan sin Tuhan buku na kabayaan niyo. Tarangon kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tulayan Tuhan. Na yan, imbiyay takato taniyo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam para kala sibi sa malaggo to ito aning karayawan. Kaya tau taniw patay Quran. Tiyo datod sakali malaggo ing karayawan niya. Pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Labi awla marayawin impak niya riha kabuhitan niya. Dumayawin ikanami sintao. Dumayawin kabuhianan sintao. Dumayaw ang pagpangadji sintao. Katanya turumayaw. Sabab, yaunin demand, yaunin supply. Aun demand, siya way supply. Aun supply, siya way demand, nagkangi.
Aun na demand aun supply sa wala doon yung kabayaan sintuhan nagkahalo dalawang buriga. Yung bukas nagkahalo. Aun ni pag-supply, aun supplyan sa nahalo. May wala doon yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nari na mauno nahalo yung bukas. Nahalo yung bang-bang. Nahalo yung bang-man. Di na mahalo yung pikilan sa tao. Tulayan doon. Nahahalo pa yung bukas. Nahahalo pa yung astagfirullah. Di yan to kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, piyakuyag kita niyo sinallahu ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Bang natuin natun. Hindi jiki dihil sinallahu ta'ala ring hamasa sin Adam pamasa ini. Di natuk mahambat itu. Tulayan mga tuan. Na hipaparayaw ka ito tanim pangdaig. Alamat sing kasambuhan bang naglasay magpangdaig. Na uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil kan Ibni Abbas radhiyallahu an. Qala alaihi salatu wassalam, laysa al-mu'min. Bukun palong niya beriman. Mainkan impapatan niya beriman na. Inhinang niya beriman na. Imbadyo niya beriman na. Impungot niya beriman na. Sakali, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa beriman. Maita, laysa mu'minu. Bukun siya mu'min. Namaita siya bukun mu'min. Alladhi yasba'u wajaruhu ja'iun. Bukun beriman intaw. Nagpakansog sadya siya, in pangdaig niya, hiyahapdi. Turayan tuhan. Napili niya hapdi. Akhir halom sambuangan ini bata-bata. Hiluputin dila, yaon nagkakaunin taw halawang. Hiluputin dila, mangayo. Bang di dihilan apa, sunakaon. Way inu-inusin aun. Way inu-inusin aun makasugpat, wala niya pianugpat. Way inu-inusin mananabang, sinyaw aun tatawangon. Na, laysa al-mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'iun. Bukun berimanin tawin. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maita sabab nagpakansog sadya siya in pangdaig niya hiyahapdi. Naiging konsensya sintaw. Na, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amurin niya ito, ang kalapalda, laysal mu'minu alladhi yabitu sab'anan wajaruhu ja'iun ila jambihi. Bukun beriman. Amun tao natug kaya kansugan. In pangdaig niya natug kaya hapdi. Sin manjari niya pakaunon. Sin manjari niya rihilon. Sin aunday sa birihil niya. Turayan tuan. Na may tayad to. Wala kita nabiyaksa. Sabing katantan ini pag-trainingan.
way tanabiyaksa. Na mga tuhan bukun kita ni ulit. Biyaksahon na to. Imbeta sinaraman na to. Wa ta'awanu alal bir. Panawang kam. Himpianawang niyo ganti andasin Allah Ta'ala. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abd. Ina Allah Ta'ala. Manawang haipon. Sa lugay sinipon niya nananawang hakabayaan sin Tuhan. Hindayaw Tuhan. Ganti andasin Allah Ta'ala. Sa rawa ay ikaw maus. Mausin tao. Pagdihil niyang hanggatus pilats, sumay pagkonsumyon ng ganti, ayaw ikaw maus. Parat sayahan niya. Law, mahuno na ba yung bayta ini? Tiyahunan na, biulanan na. Biulanan na, tiyahunan na, di magsampay. Ay ikaw maus. Wal hukmu biyadillah. Akara na sadyain niyan, inukuman, ang pangtumbas. Bukundayin kayo. Dengan Allah subhanahu. Ayaw sadya kau maglapal sin lalapalan, karugalan sin Tuhan. Unin lapal yan. Laun niya, way rasyan nagbidda, naghinang bihay ni, iban sin bihay ni. Huun, bangha panghukum mo. Sa tumtumatuaning susungon, way nalamod sinta o maghukum. Hukuman na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inalupon sinta. Wal hukmu yawma idin lillah. Pakaradyaan na sin Allah ta'ala, way nalamod taniyo. Hati ko ang hukuman sin kita niyo, na maggapi da. Gapian sin lasya. Gapian silang organisasyon ng ka-organisasyon. Hinyad tuhon, nung wala siya nagbidda. Sa adlaw susungon, magbidda na sa mabimang hukum. Hukuman. Sin nagpapanjari kato tanim. Sin nagdaak kato tanim. Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan, kita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis na sabot tanyo na kauna. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Di muntul. Dahil nga sabab yan, yung kabuntulan, pangayuntan yung patuhan dumadlaw. Ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan na mo, dulan ka mo, impiang ayuk na mo, pakadtua kami paraan mabuntul. Nahaunim daan mabuntul. Amin piang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo rendo Quran iwan hadis. Amo yan mga tuan. Na ibalik tani in pangdaig para kala dakula. Ibadat dakula. Dusara kula bang pahil-pahil si manusia. Barakat siya lagu-lagu halawm sing kauman. Bang ialop si manusia. Imbeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyatod sin junjungan taniw alaihi salatu wassalam. La yastaqim di muntul. Misan pabiyadinin ingat sintao. Misan pabiyadinin kapandayan sintao magpuntao. Sabing kabayaan tanyo yawn mag-crowd din tao. Kabayaan tanyo yawn crowd. Matawd tao. Na mag-crowd na kita niyo adlaw susungo. Hamahsyar. Labi rin sing crowd, di hababaw sing gumi. In crowd, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin sa bahayan. Dahil nga sabab yan,
in sambahayang jamaah. Sambahayang jamaah, unima na sing jamaah, limamud kau ha crowd, kau hantag 5 pahala. In sambahayang mo isa-isa mo, malaong pa kau hambuok dah. Di marin tao ha crowd, di pa magsambahayang. Aming crowd kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kau haantag 5, kau haantag 7, yung pahala niya. Na murah-murahan mga tuwan. Ayo putun na to marayaw. Mumusun na to marayaw, yung ginawa baranta niyo. Wala nalilingog imano siya hababaw singguni. Biya silingog kamasa na to ini. Jukop yung pagkaon, banlawi-lawihan, yung pamayway, yung pakayan, yung sasakatan, yung koneksyon, yung katantan. Jukop. Sa kawa tuwan. Kaya lupahan nila yung pagpun-pun kabayaan sintuhan. Meron na sila papagpun-pun kabayaan nila. Pagpun-pun sinang kakulingan, hang kakuling, hang kakuliling, di na maghati ng karaigbahay. Mangdungog-dungog na sadya, mangita-ngita na sadya. Turayan tuwan. Na murah-murahan, mga katautay manguran, uuhon na to, ingkabuhitan nyo. Atay na to, pikilan na to, pangdungog na to, pangita na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya mamumusta nyo mumumusun, hapag mumus kabayaan sin Tuhan, supaya bangkitan nyo manaykod, aon urulun, sinhaulihan na to, in urulun nila mustaqim, maguntol na, malano na, masawa na, iban di na sila kahunitan. Sabab naglalasal liyasahi, nag-uulong-iulongi, nagtatawang tiyawangi, nagbubutok-biutoki, hakabayaan sin Allah Ta'ala, tub-tub na hajarid to mga anak kapo na mo atiranan, ini impangadian na to, ganapan na takdakuman, pangadian susungon, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal fa'idin, wa an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bijunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.